Mayam Mukrumzari don't agree with Impact News Nei Rajnong Tongbam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutram Nokchari Mamang the Manipur Tourism Festival Haiduna Manipur Government Tourism Department of Pangtok to Laki Badu 2010 Solisingani Taragi Chahi Sidigi Horaga Manipur Sangai Festival Haiduna Leptana 2017 Mamang Chahi Bokta Nipal Laksi Tanatan Pantokare Handaki Chahigi Nabamia Tarikomato Dikin Contraboxi Sina Hogi Mapaluk Sub edition Duni Manipur Sangai Festival Gaming Sida Other Hairi one Nipala Pangtokraba Manipur Sangai Festival as 2010 Dagina 2017 Paubusigi Magi expenditure Habatare Festival Tarani Festival Sida Koi Lengang Namaru in the Tourism Department Sale Gichading Sekiam Taubaduga Masida revenue and return on income when a Kalapa festivals Manungsida Numit 10 days Haibagi Chahisigi January Tarik Tarada who advocate Amaka who the Lakrakpam Herojit Koba who RTA activists Asina Karcha Kamcha Taukiba Lengang Naduka Halakiba Habasigi RTA Tarumatam da Chasigi Megatarik Taramanga Masigi reply Lakre reply si Yam Nang Angapamongani Karchasuyam Nata Wubdinati Haukibachahi Nipan Sida Charana Taurisi, 36 approximately 36 crore Yamaya than Taurisi Aduga. Chahi Nipan said 36 crore spent on Matamda, live income in almost 1 crore to party had 96,000 lakhs Mutangi income high the revenue Kotang Lak Paduga Chahi Mari Manga have 2010 Dagina 2014 Hopagi Sangai Festival Manga Gidi expenditure Gidi record Lerga Magi income Kia Laki Habi records to Leram Davagi Wapam sing a Pau chasing the media sing the Lokangare Hairiba Manipur Sangai Festival Manipur Tourism Sakonaba Tourism Department Gan Manipurna Pantoli Basum Festival Sida income Thadariba expenditure Matik Charibra Aduga Thadarisida Laiba income Siam name is Sikarino almost 2.7% Muktani when expend Toribuki live income Higatra. Adabu live income is festival month directly Laktaba Targa Sukogi tourism lom the Sakolak Targadi Madudna Dum compensate to Yabra having a single Matan the Kanasi Impact News Key Studio Election Library joining us tonight on Manung Hudna Hi Ripa RTI Sit Habirupa, we RTI activist advocate Lakrakum Herojini Hamta Herojit Batranokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University Department of Economics Key Assistant Professor Dr. Chinglen Mejrani Oja Chinglen Busutaramokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur Mailgi Executive Editor Oja and Ibgon Chogini Oja Ibgon Busutaramokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba questions jay Herojit dum lagjarge. Herojit laiba figure hatareche hi Nipan gi Sangai Festival Nipan lak sinbagi Live data say Luena the Hizer Masi newspaper Takelo Younger Bani, Akoi Mediana Hamzakro Wapamata, approximately 36 crore Yamaya Sangaga, 1 crore Yamamutan income lack, but Sahini Pansida. Masiki figure to Chahi Mari in Chahimangagi had a record Leram Dava income gi. Sinasimu Mayam Sitaki, Queen interpretation hatare, Masiki one toxic Queen Kamailo, we Kari Hujiboga, findings hatare, analysis Isagi Sate Kari Tambining. I site the thumbing body, how did Sahi Mangagi record maintain to rum the season government takitang accountability, Adumba Watbra. Adagi, Amuk Sidagi live results say, see a coin of pending I over the bra, Masin Naina Wimatam do your and Tamzani. Ada see Sora Pumpton a report see Tamzarake. Aina Manipur Sangai Festival, the Yam Saw cultural festival oire. Other Manipur is popular oire. Aduga Manipur ji akhoi world class tourist destination nama oihanambagi pandam da pangthokpane haibase tare aduna kamaina silli sigi pandam ji akhoi yohanningi manipuri amoina aduna niyom sumna sillibra haibadugi khangningbadagi aina haugiba january gi tang 10 da RTI application ji director tourism department da thajabane sahi sigi ada reply si 4 months from phangde adu phangdabadagi aina May date 7 da complaint case sama tore sigi date 7 da complaint case tawro matung da date May date 15 da aigi yum da speed post da reply se thabirakpane ada sida phangiba record se samlakna sum thamjage 2010 da invest ogiba paisa masing je 76 lakhs 80,000 ne aduga magi revenue dana data not available haire adagi di muk 2011 da 1 crore 10 lakhs invest away si jimaju data not available haire revenue da adagi di muk 2012 se sina invest ogi basi 1 crore 58 lakhs 33,430 invest away si ju data not available revenue da
adagidi mu 2013 da 3 crore 16 lakhs 48,816 invest tawbani sidaju data not available revenue phangre adagidi mu annual investment 2014 je sina 3 crore 36,006 3 crore 36 lakhs 62,439 oiba siju revenue gi data je phangre aduga matang jida ina clarification tang tawjaning bana press media kharada akoigi pulap oina 2010 dagina 17 baugi record se phangdabagi mawong da haibe yawe adumakti natte only sahi manga ne phang sahi manga gi 2010 to 14 je phangdaba adu sigi matung dagidi 2015 dagidi record phangba hore sida phangi ji 2015 da invest tawgiba paisa masing ji 8 crore invest tawbane aduga revenue na 20 lakhs okay 66,588 sigai revenue oire adagidi mu 2016 da invest tawgiba paisa masing na 8 crore oiba aduga magi revenue na 23 lakhs 43,713 oiba adagidi mu 2017 gi investment sina 9 crore 97 lakhs 60,000 oiba aduga magi revenue na 50 lakhs 97,465 ne aduga 2010 dagina 14 bausi punjalaga sigi record si ngasai gi revenue gi oina su leitre ticket kaya yuan gi haiba gi record si ma su leitre aduga ngasai gi 2015 dagina 17 bausi di revenue ju record lei aduga magi ticket kaya yuan gi haiba gi masing ju lei masing ji sorakom thamjage 2015 da yuan gi ba ticket masing ji 2,53,962 yuole. Okay. Aduga 2016 dana 2,32,343 yuan ba. Aduga 2017 dana 3,13,795. Sumaina phangye record se. Ada sigi matang se jida aina sigi RTI information provide to wireba deputy director masamak se ai unazarure. Okay. data phangdrisi kamain tawbono haiba kanda masana dum haire akhoi ju thibe yaba thire phangdre hai okay ada aina thamjaningi di asuk lugraba document ama kamaina phangdri no adu su chahi manga gi adu su chahi manga gi sini okay yam chobo question ni chahi manga gi thangna na hek haukiba chahi manipur sangai festival MSF 2010 dagi horga 2014 bhauki chahi manga gi income hai ka tare revenue si masi krai chakra gi have gi data laita basi yam chauba accountability gi hang hai da questionable oiba area ma lere adu bo swai musu investment se da yam na yam da gi mami tari 36 crore muktung chahi ni pan da spend to hai basi festival amagi damuk tamasi yam da ran khali adu adai du lak ngai dai oja chinglen lak ni oja sumana chahi manga gi record am su leram dre adu ga hoji mo live income si hai tare hari hauki ba chahi ohum sida thadari basi crore ni pan mapan gi chang da thadari adu live income sino 20 lakh khara pang 23 khara pang handa ki mamang gi dang yam phange 50 lakhs nong phange adu yam nem na phange hai tar khena gra hai tar khena base kamai yeng bi sai sigi data myam je कोई संगाई फेस्टिवल जी नुमितरानी खकी कोई टूरिज्म फेस्टिवल नते अदि माना कोई मान पीरिबा मेसेज अदु माना पामजरी दी 365 days throughout the year मसी कोई मसी की टूरिज्म की कोई अदुगी मागी आसाम ग लोइनन अदि टूरिज्म दगी कोइना आसा तौरिसी not only revenue खक्ता नते revenue अदि सरकार दा revenue कारपद दगत नते मसीना कोई job creation की अदि कोई job creation da khwaidagi hena thuna yangna tawya job creation tawya ba adum sector ma hairgadi hojik prithvi pham pum da tawnarisi tourism amane india su mesti yoroktana hojik se india se koi gi travel and tourism economies da hojik se tare subada lai hair ba tare subada lai risi ahum subam pham da masi haigalangna bai da moi thoksil thorang mayam lo kholi hadi koi 2028 hadi chahi tara gi matung da di koina कोई से कोई टूरिज्म दगी मासिदगी कोइना मासिदगी कोई जॉब क्रिएशन तौनी ना कोइ खल्ली से हुजिक फाउद 2018 बक्ता कोइना फंगबा लेटेस्ट डेटा की मतुंगिना हुजिक फाउद कोई 42.3 around 42.9 गुंबा हाइतारे 9 गुंबगी कोई जॉब क्रिएशन से मसिने पीबा ngami हारिने हारिसी another 10 million
job amagadi koi gi 2028 di masi piba ngamni haidna dugi pandam sida masai da koi gi investment kamai tawdori policy kamai tawdori planning kamai tawdori haidna thing teng mayam ji kok si chunjana da yam kana tawu matam amane aduna hairi ba ene panjaning di koi gi sangai festival tawri si so tourism jina koi gi yamna prospect laiba haidi paisa yamna thadadana sel isang jangdana yamna laina koi gi sel thokpa yaba ade employment pi yaba adu makhal gi koi sector ma oeba adu masi koi sector mayam ji manung state da yamna one of the fastest growing sector oire ibanina masai da koi asayam na lebe jaga amane aduna sangai festival koina tawris da sumna kakki koi sangai festival jina maram oidana koi manipur da koi foreign gi tourist ki visit sa masi leptane hengale hengat pasi isam tamne hengat panate mamang da koi say 2005 adai da gadi 6 adai da gadi koi tourist ki visit sa foreign tourist ki visit se koi around sahum tara sahum kun lagi samri ge jo basi yang wai adubu festival ji asoba contribution ma haitare asoba contribution di keno da festival si leptana sahi kudingi annual cultural festival natragno tourism festival masi pangthor pada gidi hojik akogi foreign tourist ki visit si manipur da yamna angpamong da koi 4000 gi maya yoksel amane masi asoba jam phamani na ko adigi amana kogi magi domestic koi tourist site masi su hengal aduna animaksi parakanda kogi magi sangai festival sina marmo idina kogi bot domestic adugo foreign gi visit masing di yam hengal lakpa adu visit masing du di leiraba sigi figure si di koi adum phange sakar asu dum phone adu yam luri di revenue gi aspect se hadi hojiki koina herozina hari du di ticket ki wafam du goktane ado koina tourism dagi asa tawri di ticket sangai festival manung gi ticket khaktugi nate sahi sigi manung sida koina tourism sector sidagi kogi sarkar ri revenue ki am lai haibisi koina festival matam sida natragno kogi masigi manung sida koi miam da khangan ba ma yam tangai fade aduga lakadori ba sahi sing sida koi lupa kya koi revenue se kyam lakadori kyam expect dori adi employment kyam pidori adigi job creation kamai tawdori haibina singba mayam sa masigi kogi e policy koi da khangan bi gedam ne ana masai sida kogi magi state sigi koi tourism policy haidana koi yangna masigi draft tourism policy lai greba adu laibak thiri di haiba tourism policy sa masi yamna matik chaba koi budgetary allocation ga loinena masi kogi implement tawna ba hona bagi mami simadi hoji phobugi tahade aduna masai ta koina policy si paralysis lergedi kogi tourism ji koina phanam na koina basen ji phanam thadarasu kogi return ji kesu la oiba aduna ina thamjaningi di koi tourism ji am asaleba adu makalgi kogi sector ni manipur da su masi asayam lai wen kogi awang nongpokyu ni yang matam da su koi sikkim se sikkim si gi kogi mikoki sentoksi yang matam da manipur na kogi sahida mikok amada changchata lupa lising humathoi humpuri thoi khak oi matam da koi sikkim gi di koi lupa lak ohum gi maya yoksele ada hari si maru na koi mogi tourism sector se masina piba chauba contribution amane ana makoi gi di kam dor ge da moi tourism sector gi matang sida moina sarkar akanba ming se masi changba loina na koi state ki tourism policy se masi 2015 da semani masi moi yamai pang na koi implement tawna ba hone aduga tourism dagi moina asa toriba lakane na asa toriba senbam se haidi lakadoriba 2020 kuidre dan pasigi manung sida da moina koi state government moina khali se around mesti 1500 crores di mesti lakani na sa tori adigi mu foreign tourist visit si koi manipur da sangai festival na maram oidana around sahida 4000 gumbagi maya yoksel hari se masi sikkim gi damakta di moina target thamise 1 lakh ne 1 lakh foreign tourist visit ne adigi amana koi domestic tourist se masina koi 20 lakh ne moi target thamise ada domestic tourist ki yamaru oibna koi foreign gi tourist ki attraction naise masi domestic tourist masi hengadragadi masi su lakte haidi koina manungi oiba koi local gi oiba the domestic oiba magi se tourist ki visit si hengal akanda foreigner singsu madugu mari lene na adum hengal aduna manipur di animaksi hujik hoi kharangai di koi gi sangai festival marum oidana kharangai di hengale adu koina expect oriba chamdu di koi yoba ngamdri aduna masai da koi gi policy paralysis ki mom uri sa masi correction se masi yam tun local kanda sangai festival su ya mai pang na pang thon bhona ba aduga tourism si su koi masi mai pang na ba koi changhin na bhona ba isda koi gi policy se amu hanna koi gi review to ba masang okay policy review to ba mathok tai matang sida oja yusung utla chani se oja hujiki koi expenditure hada chahi nipan gi expenditure si only sangai festival no mitrani gi festival si masi gi damta kharcha tor si only
accumulated 36,000 crore mukta ni hai tare khoi di masi chahi madaga investor ngodran khalo adu masi chahi ni 5 da only 36,000 mukta investor me maram dana asai ki tourism se da khoi yam chawba employment ki prospect lei hai bani na investment su khara tawbodi mathau ta dong male du festival gumba hari atopa koi chumnagi advertisement ama khak tong matam da crores ta advertisement tong nei ni adu koi di festival ama sin matam se only 9 crores na kwai chawba mamang chahi ki jena investment ori kari happening hujik lai ba data se da bodi koi data khara leiram da ba revenue leiram da gi poti leire adu ojaba targa su koi invest ori bagi chang si yengura ga di ajo da kari wahum thamini aina zoom khanbada Manipur si one of the most desired destinations of tourists are now hojik defined tawre from different perspectives hojik Manipur Sangai festival hana koi gi Manipur tourism festival hairam base hodorok se khara di kuire chai tramri tramga about almost 2 decades ko aigi wakhanda di hojik koi gi advocate herojit na RTI ama thabadagi data khara thorai base yamna encouraging oiba statistics akoida अखोई आर्गुमेंट तब डिस्कशन तब एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की मरु इंपोर्टेंट डेटा खर फंगे हजिक खापदी अखोसु एज ए मीडिया पर्सन अखोई टूरिज्म सेक्टर से सूम थव याजबनीना नुंगाइब इशूमदी नाउ हजिक अखोई प्रायोरिटी से मणिपुर से करम एरिया फोकस तौगदबनो चाव मरु इंपोर्टेंट अमने अदुगा फेस्टिवल अमा याम चाही खुदिंगी एनुअल कैलेंडर ईयर अमोइना पांगथोइबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल जि याम चाव मरुइबा मने करिगिनो हाइदा खोगी चाही अमगी नेशन अमगी स्टेट अमगी रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे मणिपुर गिसु मणिपुर संगाई फेस्टिवल हाइबसिना चाही अमदा निमित 30 ओरसु मंगाबु ओरसु यामगेरा यामोइद्रा मणिपुर सि आइना खमखनजबदा यामना नंगबा स्टेट अमने यामना पैसा पाइदबा रिसोर्स लेटबा स्टेट अमने हजिकी रेवेन्यू की मतंग से आई लास्ट 5-6 इयर्स इदा कोई क्लोज डोर्स डिस्कस तौरबदा मणिपुर संगाई की फेस्टिवल करी टिकेट जेलिबनो योलिबनो हाइबसे अखोइसु मणिपुर की संगाई मनुंगदा टिकेट योलोइदोबने हाइबसु अखोइ मतमदुदा आई अखोइसु यामना कन्ना एडवोकेट तौजिगिबने द गवर्नमेंट हैज नॉट द गवर्नमेंट शुड नेवर डू बिजनेस दे शुड नॉट बी डूइंग बिजनेस संगाई फेस्टिवल सिदको करिगिदमक्ता प्रजा की लाप मयामजे फ्री दे चंगनगदबनी करिगिदमते टिकेट योनगदरनो हाइबसे याम चावबा आर्गुमेंट नम अखोइजु तौजगी आइना खनबददी टिकेट उनबदगी रेवेन्यू खरा लाइबसे मीन हाइनबददी फ्रीदा हंगदोरगदी होमजलकनी हाइबगुंबा आई डोंट थिंक टिकेट तो योलगा होमजलकपदुना मधु रिस्ट्रिक्ट तौनबगीदमक्ता टिकेट योनबो तारगदी आई थिंक दैट इज अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ व्हाई वी आर डूइंग संगाई फेस्टिवल अरगी आइना सुम हाइजनिंगबदा मणिपुर से करिगिदमक्ता मपानदगी मीना लाकदगी हाइबदो अदो आई थिंक वी नीड टू डू ए वेरी वेरी सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी अमा होई मणिपुर से खुदम हाइजरबदा न्यूज़पेपर नत्रगा एनी एकेडमिक डिस्कशन अखोइसु हन हाइजबनी मणिपुर से यामना लापना लैबा अखोइसे मीना चंगनिंगदबा एरिया अमोन लेरमे खुदम हाइबदा मणिपुर से डिस्क्राइब तौबदा अखोइनसु हन पंजबा लैंडलॉक थाइना अखोइसे चंगबा यादबा मफम अमनी हाइना अखोइना हाइरमे मदुगी मथक्ता यस अखोइसु 1970s गी 80s 90s सिदा अखोइगे चौबा इंसर्जेंसी मूवमेंट गी दमक्ता मणिपुर दा लागदी सेफ ओइब्रा ओइदब्रा सो खुदम हाइबदा मेनी ऑफ द एडवाइजरीज हजिक फॉरेनर सिंह मणिपुर दा लापदा मोगी ट्रैवल की एडवाइजरी हाइबसे हजिक लम खुदिमक्ता मणिपुर चटकनो ओइना यावरि वेयर नागालैंड हैज टेकन आउट को नागालैंड द चपदा सेफ ओइना हाइरे करिनो द मोई एडवाइजरी न को सिंगरांग ना खoi मणिपुर टूरिज्म फोरम ना लास्ट 2-3 इयर्स इदा कोइना जापानीज एम्बेसडर कौजरक्तना खोइगी इम्फाल कैंपेल फाउंडेशन का सेकेंड वॉल का तरबुदगी जापानीज एम्बेसडर से ए सामकना मागी अनिरक लापदुदा लाइजन ओइजे हाना याकेशी त्यागी लामी अरमाना कोई संद्राद कोई मणिपुर कोई से आई सामने पुजबने मधुगी मतंग एक्सीलेंसी हिरा मत्सुला आमे आई सामने पुजई को मयाम नुंगाई ही वाज सो हैप्पी मधुगी मतंग जापानीज की डेलीगेट बिजनेसमैन मयाम के मोई 30-35 पुलब मुक लामे मसान उरब मतंग तबुदबु एडवाइजरी दी लेरी असुम निंजिंग बिरंगनी हाना कोई PAPC हजिक्ति मणिपुर दा लाके हादना दिल्ली दगी अप्लाई तौर मतुंग था हम फंगदना हंगिबम यावरमे हजिक्ति हेक लाकपगा दुम चंगबा यारे सिना सुखरा ओपन तौरे ममांगददी मणिपुर से कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया दना PAP कोई यूनियन होम मिनिस्टर की एक्सटर्नल अफेयर्स की लेमने यामना मरुइबा इंपोर्टेंट नमा दिल्ली दगी परमिशन यावदगी चंगबा यारमदे मदु लखौ पिग्रे सि लखौ जो परमानेंट नते चाही खुदिंगी रिन्यू तौरिबने अइना हाइजनिंगबदी मणिपुर की स्ट्रेंथ से कदाइदनो हाइबदुमा अखोइना स्टडी तौहम थोए मदु इन्वेस्ट तौहम थोए संगाई फेस्टिवल हाइसिदी आइगी तौदबा यादबा आइगी चाहीगी आइगी युमदा पांगथोकजबो सुबकुमने अइना आइगी युमदा आइगी करिगुंबो सुअम पांगथोगा अदुदा मीना पोयेंसन पिरमगा अदुदा रेवेन्यू तानगनी हाइबगी
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯥꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯆꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯚꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯂꯥꯁ 2 monthsꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ 20-point ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 20 pointsꯤꯗꯒꯤ 7-9 ꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ it cultivates ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ intercultural understanding kind ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ protects cultural sites ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrepreneurꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ encourage ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ one of the most interesting ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ it bolsters artisans ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯐꯤ ꯑꯃꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯁꯤ ꯔꯥꯖꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯐꯦꯌꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯑ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯔ ꯑ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦಲ್ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ PWDꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯦꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯃꯥꯎꯟꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯦꯀꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯟꯊꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯏꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯐ $20 million ꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯊꯣꯡ ꯆꯤꯡ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯁꯥꯔꯒ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯇꯨ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯕꯔꯥꯛ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯖꯥꯏꯛ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 34-35 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ it cultivates intercultural understanding हाइबसे मधुगी premise दुदा मणिपुर लाखपदा पिखरब लम 23,000 square kilometers सही दा मी लाखकुन लेतब मफम सही को मी में लाख मतमदा you are exposed to 33 different culture मधुगी कोई ना offers is अखोगी strength नि खुदा मन हारबदा अखोगी strength से अदुनी पिम चुमदगी 10% दगी हेन पिक वैली सिखी अखोगी 90% द लरिबा चिंग मान लरिबा फजर खर मैम से असिसु मधुगी चौबा पोटेंशियल अमनी हाइबदु अदुगी एरिया दुदको सिगी एक्सपेंडिचर से कोइना येंगुरगदी अखोगी एकेडमिक डिस्कशन हाइनरगदी अने खमबदे अखोगी पीनट्स काइबदुने आई थिंक वी शुड स्पेंड अखोगी 100 crore per annum हाउ थादबिउ हारिबनी आदि तबुदबु जस्टिफाइबली मरकता मांगन बिगनु उरान बिगनु यस डू जस्टिफाइड से अखोई खुदम हमदा अखोई जि डिस्ट्रिक्ट मरी मंगा लेमदगी 30 सुरे म सुरे डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मकी अखोई डेस्टिनेशन मम साबियु वेदर इट इज एडवेंचर इको टूरिज्म की होइगेरा होम स्टे की होइगेरा ब्यूटीफुल लोकेशन होइगेरा वाटरफॉल होइगेरा वी कैन नॉट कन्फाइन आवरसेल्व्स टू लोकटाक ओनली से अखोई हुजिक उखरुल से कामजोंग लेरे तेंगनौपल लेरे को अखोई चांदेल लेरे चुराचानपु फेजरोल लेरे सेनापति कांगपोपी लेरे These are the areas where we should expand our destination. Adugi vision du khara thambiragadi. I think the investment that we are doing is just very meager, peanuts. Okay. Expenditure jo khara yaman ba mathau tari. Annual expenditure oigada bjana khoi chahi nipan gi expenditure oile re. Ado hen yaman ninge habne to bo yam da bataraga jo khara अखोगी तौरीब चादिंग सिगी मसिगी रेकॉर्डिंग थिन लेरमदब अकाउंटेबल ओरमदब दुदनि याम ना थोइसे अदबो आइन मथंग लाक्सनिंग सिंग साइगी लाइबा अखोगी इनकम हाइतर जही ओहुम गिदि थांना थांना इनकम से लेरमे हाबी वफम थंबिरी लाइबा इनकम से ओनली टिकट तगी ओबी प्रा स्टॉल गा
टिकट का अनिसे पुंसल को बिब्रा कराई कराई दी इनकम total income ni moi total income ne ya stall gi yaure ticket khatagi nate nate magi total revenue ni aduga ngasai oja chinglen ju thambi gre ngasai gi sangai festival ji tawbodagi akoi gi domestic tourist masing adagi di international foreign tourist masing hengal le na thambi re ada si matang ji da aina khidang naina ningba part am yauri haidi ai gi report si da su yaujari ba ngasai gi domestic tourism masing ji 2019 da leirami si 1,27,524 ne ba adu si marak ki mayam je adum up and down chamjani khenaba admain leire aduga hojik 2017-18 da lai sina 1,64,483 haidi hengal ai ji 1 lakh yaudri ba sahi taram helabani phanam sahi around si sahi 18-19 gi period sida akoi gi domestic tourism masing ji 1 lakh hengkat pungam-dri adagi di mu foreign tourist ta yenga kanda 2019 da la amiji 405 lakh ne aduga hojik 2017-18 da la isina 3,787 khak ta ngai ri ba ado sumaina sangai festival ji tawdagi tourist masing ji hengal la ibra natragana atop region laibra hengal pagi okay adai sidai ji da henna khanna ningai oiba point namasu lairi sina 2013-14 ji da ikhang khangau foreign tourist sat law ni hengal e si example la mai thamjage ba 2012-13 da leiramba masing ji foreign tourist 768 ne aduga 2013-14 da leiriba foreign tourist masing ji na 2,588 ne swai da khangchong chong akhre si chong a koi ji gi maram na kari ori ja no si gu ma je je koi khanna ba ji mathau ta bra nei sum khanja ba okay 2000 haidi hana 768 oram masi 2013 bokta 13-14 dadi masi lising ani ga changwa marphuni pan yam chong hai tare thousands da jump torpa adu ko akoi gi domestic da na aduma chahi khuding lising tara gi sang da sum henglaga huje lamaga akoi lising humphuni pan mutani aduna domestic ki keno se area se dadi ka hena jump la ku utri 2 lakhs obung amri hana so dum almost 1 lakh 30 lakhs 1,30,000 ki maya nade me hujik lai jina 68,000 I think 40,000 mutang ki jump ne hujik lai ji for the last 8 years natraga 10 years ida adu yam kana change lakpa udi habani adu ngasai gi overall keno se tar effectiveness tar festival se gi tourism khatagi na tabat tourism festival ne tourism sakhona namgi damakta ngasai gi khoi RTI tham matam da su effect objective se effectiveness of tourism festival sangai festival se yobu male adai du da hadi overall hujik lai ba reply se da effectiveness of sangai festival se de kamai yang bi effectiveness si khra wat libran ai khanje ai di thammi bo objective tu ga phangni bo result si ga khra wat li na ai maina objective okay mathang oja single lak oja masagi sudden jump se 2012-13 dagi 13-14 se da thalo lakre duna sangai festival bel no oram dori bra natraga kari no oram duna have reason khara amadi swai jeda yam chong hai tare laiba jump se chani da sohum dana ta bai 2000 time hai 2000 ki chang da jump phalo lakpa adu dagi demo gradually chai khuding gi cham chani hengali aduga domestic ta di hana gi dumaina adum chahi khuding lising tara gi chang di hengala ga hujik 1,60,70 mutani laije kari havni oja hengalak pai chang se tourism festival se na hadi sangai festival na maram oiraga sudden jump la ibra lak taraga di foreign tourist la agana koi local tourist ha ga local na ta domestic tourist di sudden jump lak to se kai woni khabi koi maru na hujik tourism da ge ngai jari to koi yam asa to risi revenue ge employment ke sir adi revenue su kaim ta 15 ba employment su kaim ta 15 ba aduga koi gi foreign tourist ki visit natraga na koi domestic tourist ki visit ki masing du dam di phangba phangdraga di adai du di tourism do koi wari sab yar ibrai se madu tourism koi gi industry ko dori bra karma makal gi tourism no se masi pidhi pu man hangba ya question na mane se koi gi sangai festival da foreign tourist khar la ase moi na hanga se tourist ki visit masing kya no hanga se khumani adu gi pakum le adu chahi da mas gi revenue di kyam lai hadi tourism da gi ni ko sangai festival da gi natab tourism ki chahi magi manipur gi revenue se masidi kayam la ina hangmatam da mata du pakum le tragadi ai swai de nati hani ching gi bem lai ni ba ai mamang gi sangai tourism festival ji torpu matam da su hanan ni jagi cover hadi visit masing di hengale adu ga revenue di katai no si am toina hangi adu pakum le gi de anda revenue yaw dragadi adagi koi sangai festival jina maram oidna koi employment si sumaina koi create tore tung de sumaina mu koi additional job create tawduri ka haibagi wafam du madu yaw ba koi gi annual achievement report adum bada koi leite
से आसाम की युमथंग नबा आसाम की हारो आसाम की कोई की मागी सही की टूरिज्म की मागी असेसमेंट की रिपोर्ट से मा सही उदिंग की पुथोए इकोन कौन बसी 2018 बोगी पुथोखरे एनुअल रिपोर्ट सिगी मनुंग सिदा कोई की स्टेट सिदा सही खुदिंग की टूरिस्ट विजिट से क्या हेंगले करीदगी हेंगले नो हाइबिंग से खंगिबा कोई मरम से मसी फजन पीने अदुदी कराय वादा कोई हेंगलन बयानी अधिक मना टूरिस्ट की विजिट सिदगी फॉरेन की टूरिस्ट विजिट सिदगी कोई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स मसे क्या लाए तो कोई क्या लाखन कोई पांदम थमी मसे मयक सिंगोजगी असेसमेंट रिपोर्ट सिदा पन्नयेबा अतोप्पा से त्रिपुरा की पल्ली मेघालय की हाई सिंह कोई टूरिज्म सिदा याम कन्ना कोई मिंग चंगीबा स्टेट ngaktanikko ban sikkim gi jang sai pan sumai tawna tawe ada koi gi ding sai koi rajnasu yam toi habiriba koi gi sangai festival sida thadari ba sembam se masi koi chahi nipan gi sembam ji koi chahi amada bu thadaba ya ba ni hairi dena ko tai ni sai ama ai sum hausi da ning sang ko ne koi angang si sum koi yokpi bai tare ma pa na yam sijaba macha na ga su koi gi mama pa ni yam lung to bi bai tare halamana yam lung to bi bai sida कोई पिज़्ज़ा बदी वाट पा तो ये ना मम्मा जो मालूम ट्यूशन दो अदुना अदुगी होल ईयर से केक वाक चले अदो बाटे ने मिसले ना कोई 10,000 गु बपीबा कोई करे केक से मसी कपी देना तौबा अदाय दुदे दे ऐसी मदिदी कोई मणिपुर जाम तौनी को से हाइदि होल ईयर दुना फजबा अफबा न्यूट्रिशन अदुगी न्यूट्रिशियस ओबा फूड पिज़्ज़ा बिद्रेबा अदुगा मागी पार्टी से दि चांग चांग तौबा मदुगी सकतम तो कोई मणिपुर की सिगी कोई टूरिज्म की मतंग जो इताबदम तौए होजिक संगाई फेस्टिवल दा होजिक कोई हेरोजिना हाइबदसु थादरिसी अराउंड 10 crores कुम योराबने सही बता अदो हारिसी कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट इस सब की बजट दिखायानो लसी कोई क्वेश्चन तो याइदा अदुना ngसागी कोई डिपार्टमेंट दुना सेन तुम कोई लेतबदगी तोलाय नेदना लेरकांदा माना कोई फेस्टिवल सिनबो होनाबदा क्याम वारंग बदगे अदुना सिगी कोई डिपार्टमेंट इटसेल्फ से मेजर डिपार्टमेंट अमा ओननबगी कोई मसी पांदम थंगी बसी लौथोकी बसी कुइदे अदो मसी कोई मेजर डिपार्टमेंट ओन बगी फिल्म लेते हौजिकसु मसी थमीबा कोई बजटरी एलोकेशन 2018-19 की बजटरी एलोकेशन जी संगाई फेस्टिवल दना करोड़ 10 गुम योरबा मतम सिदा कोई बजट एंटायर बजट से सही की बजट से करोड़ निफु मुक्तने हंदकी बजट से करोड़ निफु दगी हेंदे अदुगो ममांगी रिवाइज एस्टिमेट दी होय करोड़ खर यामगी को अदु रिवाइज एस्टिमेट दी करोड़ इन खजबदा कुंठा मुदी कखरबा सिगी बजट से अदुना मसामकी कोई मेन बॉडी होय गदोरिबा कोई डिपार्टमेंट अदुगी बजट सी हाइदि मालन्यूट्रिशन थोप याबगी बजट तुने अदुना कोई बर्थडे दी याम जांग तो अदुना एनीवे मसिना अतै ओजर खंदा अइना थमजनिंगी दी कोई मणिपुर की हजिक लेरिबा कोई संगाई फेस्टिवल कोई पांथोरप मतम सिदैदा कोई सिदैदा से संगाई फेस्टिवल मरम होइदना कोई डायरेक्ट अमसु इनडायरेक्ट की कोई कानबदि दुमपी अदो अखोइना मदु तसिंगना मसाइस देन कोई अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन अम लाइस मदोय मतंग तो कोई व्हाइट पेपर अमा नत्रगन सरकारी ऑफिशियल लेवल डॉक्यूमेंट अमा उठोकबिदना हजिक हारिबा डाटा अमसु फैक्ट्स मैम से मसि पीबीदना कोई मागी विजन बग लोइना मतंग दे सुमाइ तौदुरी हाबी की पोस्ट ये लेते अदना कोई टूरिज्म की मतंग कोई वरी सारिसी नुमितरानी सिगी ममांग अदु नुमितरानी की सिगी मनु सिदा साइज दम लोय सिगे नोंगान घर के टूरिज्म की वरी से कावरे अदुना टूरिज्म की कोइना मसिदगी असायम तौई सिदे कोई हें बिनर बासन सिंग दसु लोइना हनरकनी ममांग की बासन मैम दसु फजा फजा बासन मैम दि पीरे कोई टूरिज्म सिना कोई मणिपुर की दी मसिना आसानी मसिना प्रायोरिटी पीनी हाइसी दुम हाय अदु टूरिज्म कोइना अट्रैक्ट तौदुरिबा फॉरेन टूरिस्टिंग से मसी अखोइना मरुना तौदुरिसी मागी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से मसिना तौदुरिने हाइदि पृथ्वी की अते अते महमदा लाकदुरिबा मैम सी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दुने कोई अते अते इंफ्रास्ट्रक्चर दु कोई याम हेन लेत्र भौता कोई इंडिया की दी हाइनर वेलेबनी कोई इंडिया सु याम अट्रैक्ट तौबा याबसे ngमद्रि से मसी करिगिनोदा अखोगी मागी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की फिल्म से टूरिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर से याम सोले मसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैम तो हाइग्रे अधिक अते अते कोई मागी से टूरिज्म का मरी लेनरी एजेंसी मैम सु पीबे रिपोर्ट यावे इंफ्रास्ट्रक्चर याम बुई कोई इंडिया से अदा याम लेबक थिबे इंफ्रास्ट्रक्चर अमा हाइदि लेभम थोप इंफ्रास्ट्रक्चर अदुगा लेदि लेतब सी वर्ल्ड बैंक ना कोई स्टडी अमदा 2010 अदवाय दोर माले कोई इंडिया दा सही खुदिंग के कोई टूरिज्म का मरी लेने रेवेन्यू से मसी 24,000 करोड़ सही द मांगे ना हदि फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट तौगदब करिना मांगलिबा इंडिया की टॉयलेट की कंडीशन हदि मागी टॉयलेट की याम हॉरिबल ओइबा टॉयलेट की कंडीशन टेरिबल ओइबा टॉयलेट की कंडीशन जिने मरम ओइदना इंडिया दा कोई टूरिस्ट की फॉरेन टूरिस्ट लानिंगदब लाउरगसु अनिरक्षुन लानिंगदब हदि मागी हदि कोई ओपन डिफिकेशन फ्री काइसी कुइद्रीदना कोई स्टेट खरगा लाउथोइसे हदि अमना कोई फॉरेनर सिंग सिन बयाबा लंबी दा से कोई हाईवे सिंग सिन बयाबा कोई अदुंबा से
kare sina no baya ba ko toilet ai tare adu su public toilet su leite se samna koi oi andak puding rang han koi sahi kya matung da bharat ning ta mo phang ba koi gi sahi humpum jai matung da nambol da di ama sar ko yam phajaba toilet lam sar ning ta mo matung gi wari ne badu di aduna koi se koi gi ai ne mamang du sai jaba kano da koi gi moirang da natraga na koi gi sigi kaibul lam jaw da masida koi gi foreign tourist sing chat ki har ko matam da chat ba matam da moi sar hotel dagi thora chat ba matam da lambi da hachang nuai ra no hoi nambon gi bida ma le nambon hen to ga nuai ra no ne karai do no man to du moi da gi speed ri bra okay long the sen ma tar one class ki infrastructure si ya maru hoye Okay. aduna masi to ga hai tar boi di akoi ne state ki thak ta magi leiriba tourism policy se masi yengjan ma sange Okay. adi aman state ki thak ta advisory committee ma state level advisory committee district level advisory committee sembi dana ngasai sangai festival da koi department me am yohon biri do smai to dana madu gi mihut me yohon bi dana koi gi whole year sustainable tourism ma madu lakna bagi Okay. adai du da koi meng je thamba ma ichange na okay asa policy change to ba more tourism infrastructure fajan lehen ma mathok tari madu tani koi tourist me amse koi local boer domestic boer natraga foreign tourist boer laktu si brem tan loje ke brete am dujar ke impact ni sumik tanu ne welcome back adon nang bir base man hunani 360 degree analysis of news and events with me Rajrong Thongma man hun ta ngasi khana jarmi ba si Manipur Sangai Festival asi hau kiba 2010 dagi Manipur Sangai Festival haiba mingse da pangthorok pasi mamang chahida nipalak sugrai tare du nipalak sigi masida charging kam tawkhiba aduga charging tawkhiba du ki kayam yamna return hai tare magi revenues income se lakpagi haiba ki RTI ma tharo matam da madu yamna angak pa haigadra kitang mamang du ugidaba information haigadra data oibni na ngak na thona re tare masi matang ne khana jarmi si chahi manga gi di revenue gi magi record am ta leram da baduga hau ki chahi ungi di record leba taraga su yamna name na magi income se lak paduga pulapun se laga chahi ni pan se da almost 36 crore mukta gi expenditure oiramba aduga maside lakpe income se na 1 crore pharam da bisi gi matang dani matang gi question se yoja ibon so lak se gi yoja ibon so bisi koi koi MMT gi Manipur Mountaineering Trekking koi gi association gi han gi former president so biramani loirana koi Manipur Tourism Forum gi founder vice president so biramani hujingna koi Manipur Mail editor executive editor ni ai mamang di mention tawada walawra mana ai matang lak sagi koi ngasi gi discussion se da koi tourism department gi mi amasu yawi na bana koi request taw jabani adu ngasi se sindong na ba parak ta batagi koi tourism department gi mi di yaw bangam khidre adu lam tar ga di heran ngai ga daw ni ngasi gi question sing cha tar ngasi gi live data mi am se gi point by point mayam si pakhum mam pibiram ba yapni department gi maike degi adu department gi mi di lakte adu ngasi gi discussion je tabi raga department soidana wapum khardi phondo ngam gani adu nuai tabasu forum ba nuai tabatu nuai na bagi dam ne ko ngasi invite tau jabada adu lakpa parak tagre habi wapum lebre matang sai ozai mo so lakchang se ngasai gi koi foreign tourist ta jam thalo lakpa si 2012-13 da 768 khatang waramaga 13-14 sida 2588 almost 1900 के मथक द जंप लाक पसी मसी की लाइव जंप जंग सागी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम लॉक थोकिबा मदुना मरम ओइरम दउ मान बसु ले अदु कई हैबन सुमाइना अदु द जंप लाक बु उरे अदुगा डोमेस्टिक केनो से डोमेस्टिक टूरिस्ट सिंग सिगी मसिंग ददी चाही के वना लिसिंग 10 लिसिंग 30 गी चांग दगी हेने हेंगते हतरे एवरेज तम तम सुम हेंगल लाई और हुजी वाज द ऑलमोस्ट 45,000 मुतंगी चेंजेस हतरे फॉर द लास्ट 8 years द उ फंगे करी हैबन योजा अखोई मणिपुर से यामना कोई कल्चरली यामना चाखुटपा लम्मा ओय अदुगा मणिपुर दा हाना अखोई की रिकॉर्ड लेरमी से मणिपुर दा फॉरेन टूरिस्ट लामी से अखोई की पर्सपेक्टिव अनि अहुमनी नंबर 1 द एकेडमिक सिंग कोई लाइक रिसर्च की लापा अमा सेकंड दा कोई की कल्चरल एक्सचेंज अखोई की जगोई इसै नोमाई सी कल्चर की लामे अदुगी मरुवैना लाम से मणिपुर दा लाम से कोई की धर्म की ओइबा क्रिश्चियन मिशनरी की क्रिश्चियन सिंग मपांदगी अखोई की याम लामे अयामना सिरोनो ओय अलुगा हंदकी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से तो खिबदगी यामना लाइबसी वन ऑफ द मेजर रीजंस ने हौजिक माय ओन एक्सपीरियंस अक्योगी ओन एक्सपीरियंस दा कोई जो मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना मणिपुर पोलो इंटरनेशनल तरुक पसे कोई 1990s जगिने मरकता गैप खरा लेरुरे तउतो हौजिकती रेगुलर ओना तौरे अलुगा हौजिक नवंबर की तारीख 19 दगी हौदोरिबा इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट से हानगी एक्सपीरियंस दा दिल्ली फाउबा लाब मतुंगदा मणिपुर चंगबा यादबदगी टीम हनगेबसी कोंगाइने खुदम ओइना हारबदा अखोइगी हुजिकती टीम अमा कांटेक्ट तौरे एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना अखोइगी इंडिया गिसु मागी इंटरनल सिक्योरिटी लेबनिना सम क्लासिफाइड कंट्री घर लेरी अदुगा पाकिस्तान का चाइनीज के जे कोई मणिपुर चंगबदा यामना वाई हाइबदी मखोइगी डिप्लोमेटिक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯐꯦꯌꯔꯁꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ 1990sꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯠꯁꯤ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯔꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯏꯟ ꯗꯤꯁꯒꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔꯗ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯗ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯕꯣꯝ ꯈꯔ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯝꯃꯔꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯈꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ 2 ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯖꯟ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯁꯝ ꯄꯤꯄꯜ ꯋꯥꯔ ꯖꯣꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯜꯃꯦꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁ ꯍꯦꯚꯟ ꯋꯦꯗꯔꯗꯒꯤ ꯁꯝꯃꯔꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯗꯒꯤ ꯗꯦꯠꯁ everything मान हाई आई डेजर्ट मान टेंट अमा जैसलमेर फेस्टिवल तवे आई हैव नथिंग बट सैंड लंगोई खतने टेंट अम खलगा फॉरेन टूरिस्ट लाए बट मणिपुर येंकान मान इट्स हेवन अदुदि अखोइगी सिदैसिदा थेंग बा हाइगदर को खुदम मन हारेबदा अखोइगी राजस्थान द तौरिबो डेजर्ट लाइबसि व्हाट डू दे हैव नथिंग पाखरब डेजर्ट सैसिदा फॉरेनर लाइबो मयामसे मदु येंबा लाइने खुदम मोइना मणिपुर द अखोइना हाइजबदि टूरिस्टना अखोइदा येंगनी हाइदना लाकनबगिदमक्ता अखोइ चेंज तौबदो अखोइ मदु फिलोसफी दो यादे दे शुड कम एंड एन्जॉय व्हाट वी हैव अखोइना लेजरीबसे मोइना येंबा लाकदुनेबा मोइना पामबगिदमक्ता अखोइ कल्चरली अब्रूट तौबदो that should be against tourism as it is yes अखोइना सिद लरिबसे होम विजिट हाइबसे होम विजिट टू द नंबर 1 sanitation हौजिक इसिंग सि याम इम्पोर्टेंट ओय हाइबदि एनी युम खुदिमकी अखोइगी खुदम मोइना हाइबदा आइगी मानव खरा स्विट्जरलैंड दगी फ्रांस दगी चिठी थारे लोकताक ता खुगी लेकनी दना नंबर 1 क्वेश्चन से ओपन डिफिकेशन अखोइना लोकताक ता हिद लेगा मागी बाथरूम की मागी एक्सक्रीटा मैम जी इसिंग द चंगी गिनी हाइबदगी we missed about 500 tourists last year मोइदी यामना टूरिस्ट इंग यामना कॉन्शियस नि आइदी environmentally climate change दे याम कॉन्शियस नि one of the most important points that was mentioned by World Bank the go tourist मैम चटपदगी दी अखोइ climate change हाइबसी यामना कॉन्शियस ओइ हाइबजे फोकस अमने खुदम मोइना हाइबदा अखोइ लोकताक ता हुजिक नुंदांग दे लेबा मतमदा मागी ओपन डिफिकेशन इसिंग द चंगनी हेक हाइबदगी यूरोप की टूरिस्ट मैम से लोन मक्सी कक्थलेबा बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अ फैक्टर फॉर पोलिटिंग लोकताक हाइबना हाइदि अखोइ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तौगदबन हाइबसे नंबर 2 दा टूरिज्म हाइबा मतम से अखोइना मिसकॉन्सेप्शन अम लेरे मिसकॉन्सेप्शन अम लेरे हाइबदि मणिपुर दा हुजिक फॉरेनर लिसिंग मरी लाई हाइबसे मणिपुर येंबा लाप नते हुजिक डोमेस्टिक से लाख मरी मंगा हाइबसे मणिपुर येंबा लाप नते हाइदि मणिपुर दा मपानदगी मी क्या लाखरे हाइबगी डेटा नेबा नो दे हैव नॉट कम हियर टू लुक एट मणिपुर हुजिक मणिपुर दा फार्मास्यूटिकल कंपनी मयाम गी हिदाक योनबा लाई मयाम से दे आर आल्सो इंक्लूडेड आइना हाइजबदि मूवमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड टूरिज्म हाइबनिदा आइदि आइना बिजनेस फैसिलिटेट तौगेरा हेल्थ तौगेरा एजुकेशन तौगेरा अखोइगे मणिपुर दा यूनिवर्सिटी मरी मंगा लेरगदि मपानदगी मी लाकनी खुदमन हाइजरमनि को हॉस्पिटल अफबल लेरगदि मपानदगी मी लाकनी मणिपुर दा टूरिस्ट लाक पाइसे अखोइगे येंबा लाक नते मागी इंफ्रास्ट्रक्चर मागी डेवलपमेंट दुने लास्ट फ्यू मंथ्स अगो लक याम फबमना आइजे अखोइ गुवाहाटी दगी कॉन्फ्रेंस अमा यावरुगा हलकने गुवाहाटी दगी कॉन्फ्रेंस अमा यावरुगा हलकपदा इम्फाल एयरपोर्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एरोप्लेन मंगा तारमे नोमदा अरैना मतक काखलगा अमतंग मजी शॉट अमत लौजगे बिकॉज इम्फाल की एयरपोर्ट एरोप्लेन मंगा ताबा हाइबजे वन डे दा मतम ममदि से कोइना 1960s 70s 80s 90 लौरगदि मतम ममदि थाम हप्ता आमदा एरोप्लेन से अहुम लोग पाइरमे अहुम पाइरमेबा अदुना अखोइगी मणिपुर दा मूवमेंट ऑफ पीपल सी इंक्रीज तौरि हाइबजे कदाइदगी इंडिकेटर लगोदगे हाइबजे द वेरी फैक्ट इम्फाल होटल मैम से मागी कैपेसिटी मागी रेट ऑफ ऑक्युपेंसी लगदबने हजिक मणिपुर लाइव फ्लाइट मैम से एरोप्लेन मंगा तारीबसे फुल ओइब्रा ओइदब्रा याम डिटेल चंद्रगसु को फुल खुदम मोनारबदा हंचित आई गुवाहाटी चकनी एरोप्लेन गुवाहाटी बाउजे फुल ओइरमनी हाइबदि मूवमेंट ऑफ पीपल याम लेरे अदु तारगदि मणिपुर से खोइगे आइना ngасai अहुदा हाइजगिबा communication फरगदी we will be a center of attraction हाइजबदो अखोइना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯟꯂꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯊꯇꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯟꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯦꯟ ꯂꯤꯡ ꯀꯟꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦ ꯒꯦꯠꯋꯦ ꯇꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌా entire Southeast Asia se Manipur touch tawraka soma thokidabani vice versa the entire Southeast Asia se through land they can come to mainland India just because we are land linked aduna ne khoina second world war gi hojik kana significance am laibse second world war gi akoi 1944 se sigi akoi gi event amada tha ahum da ko siege of Imphal hariba matam se da Siege of Imphal haibasi akoigi Japan ga lan ga akoigi tawnaba madam se da thong khara tekre aduga allied forces se disconnect tawkhre ba as far as some records available Manipur da running 24-hour tawa yaba aeroplane tawa yaba ahum lerami hai aduga seasonal oibna ahum am lerami hai World War 1944 da so akoigi lam pikhaba valley says da akoigi aeroplane tawa yaba se maham taruk lerami hai aduga hojik second world war gi research tawba akoigi academics in puthorakpada Manipur da at one point of time allied force ki mi lak amaga makhai je Manipur da base tawrami hai hadi akoigi second world war gi significance India defend tawune Manipur was one of the most important areas where India subcontinent defend tawnaba akoigi Japanese attack tagi tawudu matamduda akoigi historians na haibada lak amaga makhai henna leiba personnel mayam all over the world se moigi chabagi thakpagi even moigi ration dagi nomai dagi maru dagi je they were about 400 sorties a day na haib nomada aeroplane chamri henna tarame haib documents are coming out documents are coming out that over 400 landings and takeoffs were recorded during the period in 1944 that means we were connected I believe akoigi importance of our geographical location ko agoi je get we ogidabne ba say for example uji ojawai mayam foreign chapiri Heathrow airport ai bise just because Heathrow je aeroplane ji layer kunthra leiri me tar ngai gen because moi geographically continent connect tarub dagi admain tawna Manipur se we are a gateway to Southeast Asia ko aduna connectivity adui matungna sanitation masi pharagadi akoi magi development ama laksagani tawudu akoi okay foreign gi tourist jump lak pu utar ga su domestic tadi masi yam kana jump lak pu hujik se dom akoi national population da tare akoi Manipur gi oiba image se phajana leite bugi advai oiduru kari habi ai karam ta haije akoi gi hujik Gujarat haiba hujik yamna chawkhraba akoi gi India gi prime minister oiriba Gujarat haiba se magi samudra su leiri magi culture su leiri religious yamna leiri ko Mahatma Gandhi gi pofam ne moise tourist na chai khudingi flood taw mafam ne hujik akoi gi India da leiriba record se community ahum je identified tawe number 1 da Bengal every Bengali magi income ji magi pikkera chawgera magi chahi amada magi koi da yade haibase magi family magi culture ne similarly Maharashtrians and Gujaratis India da hojik leriba koi yam travel doriba si Gujarati ne if you look at Shillong ko Shillong da laiba tourist mayam yamna Bengal moigi chahi amagi plan tawda yade ba family amoina ai gi budget tha amagi ai chahi chahi lising manga save toroga ai family ma koi da yade habase admain tawna koi India gi community da koi na hojik Manipur da koi na sum mun tajabada Gujaratis Maharashtrians and Bengal admain tawna Manipur se koi na kamai tawna market tawda no hajaribdo ai di Gujarat su market tawri lonamak tawri arigi Kerala magi slogan ama haptuna Manipur se koi na maming ju pibire mi khan haire Manipur se yamna mystic oiba ma yauri mystic haina koi gi hek India da koi gi foreigner mayam na laga traffic bhawa rule chataba lamse is the mon India da laga nungai jam yauri it has its own taste my chaotic taste ma adura Manipur se magi own legible says the ko combine tawdana akoi se la for example last year ai manaba ma Rohtak tagi lai magi ma lakpani ma hafta amagi suti lorgo lakpani magi parents purga lai magi parents purga Rohtak tagi akoi gi Haryana gi sagrabala mamada gi summer da adu madi suti loina hangre aziki Rohtak tagi mam pasi halu yadre okay kaino Rohtak tadi 44 sal ere Manipur tadi nong taam ne mane magi halu de ingonda okay hadi okay tourism gi dang tari yam nongai mafam ne to why akoi gi numbers increase to bangam dise kaino probably akoi gi oiba social political problem mayam sina su reason amadi oram dog di male hambiu aziki problem hai de amna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯤꯗꯦ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇꯤ ꯀꯤꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇ ꯎꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯞꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ओके हिरोजब से लाचन करी वाहम था बिनेंगे कोई मणिपुर की टूरिज्म फेस्टिवल मणिपुर की टूरिज्म ओवर मयाम से गसाई रिसर्च तो बिरवे आरटीआई था बिरवे मयाम से ये उम्र मतुंग दा इसा की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थम बिनेंगे ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ RTI ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠꯀ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ओके तौगदब चाहोगदब याम वाली पॉलिसी करेक्शन मतुक तारी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मरोइना टॉयलेट की इंफ्रास्ट्रक्चर फन मतुक तारी अदुगा की एरियाज की स्ट्रेंथ से कई स्ट्रेंथ याम लेरे तो वो की एरियाज होई मियामना हाइदि मापान की टूरिस्ट सिंगना लाकपदा हेना पामगदब एरिया सिंगो करिनो आइडेंटिफाई तौरग मधुबु सेमगो सागर बमदि मतुक तारी अदुगा थादरिबा बजेट से याम हन मतुक ताई टूरिज्म जिना होई मयाम सिगी होई लमदम सिगी एम्प्लॉयमेंट लमदम सिगी इकोनॉमी वो अवांग थाकता योन मतमदा ख्वाइदगी चावबा रो लोगदुसी कोई टूरिज्म नो ओइबने टूरिज्म सिदा कोई बजेट अमदी चावना थादो मथक तारी बजेट चाव तारगदी हाइरिबा कोई पॉलिसी चेंजेस बो एरो टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगट बो एरो लोइनो मयाम से सेंगट पंगम दुनि दुगा लेरिबा बजेट थादरिबा बजेट तुगी अकाउंटेबिलिटी अमदे लेहन मथक तारी 2010 2011 12 13 14 चही मंगा थांगना थांगना मागी रेवेन्यू अमत लेरमदबा मागी रेवेन्यू की डेटा अमत लेतबा हाबसी याम चावबा अकाउंटेबिलिटी की अहोबा मनी मसी लेंगागना यंजन मथक ताय अदुगा हेना मतुंग तारपसिंग फेस्टिवल सिंग हेना मसी इंप्रूव तो मथक ताय बगी वाखल ngasi manu hungi thramse matang cholo sin jerge ngasi thramse da oja bungo chaubi oja chinglen amadi herojen lengbi ngasi thramsi ba thawa happy kibam di mapung han gi damak ta humok thaga chong rokchari appreciate you joining मसिन ngasi manu hungi thram ngasi ge reason se karam to bi ko kan ber pu yagani ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment am de feedback ta ber pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Rongthong signing off kurumjari